اللہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق چندی چیزاں کے بائدے دلگوش بھی انسان رشدہ یہ آسمان وتؤتي كل طبقات سماوات ہفت طبق آسمان والارض والزمین قوتي كل کشف پہناد و جہلی و برزی و تاہ توک و ڈن وما بینہما و دیکھیں ہزاران دیکھیں مخلوق کے آسمان و زمین درمیان گندگ ہوا وہ گندگ نبا بعضی پا بال گردی بعضی پا پاد گردی بعضی پا لاپلیٹ گردی درست تو گندے شنسا تو جنگلانی فیلان ہم گندے تو تی میتے کے لیڑا ہو ہوشتران ہم گندے تو جنگلے گورا خر و آن قسم دلوتان گندے کہ ہر وحاس پو خچر رنگ و شکل آیا و اما حیوانان گندے کہ اللہ تی لامو کرتا گا وتی اسپا گندے وتی ہرا گندے وتی خچرا گندے وتی خوشترا گندے وتی پسا گندے و آسکا ہم گندے کہ گیا بانا تلان ترڈی وتی کچھکا ہم گندے وہ جنگلے تولگو گورکو روبا پلنگو شیر آدل وطن ہم گندے گندگا گندے بزان او بنی آدم کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق حق دا دو معنی ہے بگر یکی سبب یعنی بلا وجہ بی سبب نہیں مقصدی هست و حق دو بھی معنی ای ثابت گو کہ اللہ تخلیق اللہ ذاتشنا جو کرتا وہ ایک مقصد و ہدفی کہ اللہ ذاتا ہدف مقصد منزل باید کہ انسان ارہ حاصل کر یکی و دومی و اجل مسمى یہ دائمی چیز نہ یہ وقتی چیز نہ ادارو کی چیز برچی ہے باندھا نہیں ہے اس زمین و ہر چی کی زمین تھا کل من علیہا فان اجل مسمائی نام گفتین و مقرری مدتی ہے کہ ان کے در سال زمانہ چونکہ یک بیٹری ہے یک پاوری ہے یک انچین چیزیں کہ آرہا انرجی و قوتی ماں ہمیں جوڑ کرو کہ ہمیں تا اندازے لکھی کہ ان کے ساتھ تا ان کے ساتھ فلانا وقت جوڑ بوتا ہوتا آ وقتا کار مرز کنگے قابل و اجل مسمى ای زمین ای آسمان ای ماہ ای استار ای ہور وات ای تمام انہاں مدتی ہست اجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ چنانچہ آ مردم کے قیامت آئے گو وتی رب دربارہ حاضر بوئے گو و قیامت اوشتا گو حساب و کتاب منو گرا آئینی حساب باز کم میں مردم آکے نمانت آخرت آئے گرا اب باز گیشتر وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ وقتی رب دیم پا دیم بوا گو قیامت روچے برقرار بوا گا نمانا کفر معنی انکار و ہما انکار کے ببیت یک حقیقتی بلے پزانتی کی چیری بدا شب کفر ہمیں انسان ہزار ایک چیزانی بابت فکر کن تو وہ تی دماغ و عقل و فکرہ تاچینی تک ایک نتیجے بھی اور اللہ رب العزت ذات بابتا و ای وجود و حکم و حکمتانی بابتا مر گی وہ اچھی بلائے ہما ذات فضل و مہربانی یعنی برکت
پیدا کرتا ہمائی وارت چا ہمائی گنجا باہینی چا ہمائی گنجا و ہم دا وارت و ہم دا انکار وڑا اے مردم کے اشان اے حال ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم نگردن تو دنیای ملکی و ڈیہی ندیستگیش کہ براوانت و پچارن براوانت ٹیلگا پچ کنن دوتی او شر پچارن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کہ چه اشان و پیسری مردمانی عاقبت و انجام چی پیغمبر احتگاہ نورا نمن تگنتش پیغمبرانا و تی ای خبر ہے کہ آیا اللہ پیغمبرانا نمن تا گنایا پا جنگ و دعوی پادا تگا آیا قیمت چی حاصل کرتا ای براوان پچارا